bunsin kau yang habang ai jingkren ngam ju kren hanai ya kanong rim namar pemju domnia nang tang kakawang kti nang tang ka akin thobriu andai ipor iba khendia na kaliang jong kata ke parti ke bele Persya lawan dalam kipiliar na syabang ada pun Persya apa sayang andai na kaliang jong ngamban se omdan kapor banyak kren yang kanong rim namar kanong rim kum mengalasa juang upai ba kasih jongi udon la jong kanong rim omdan gamban hikai utip lakakor kaburom utip ban burom ikbal aswa lagu dairo kibriu kibat senrang cilong babalai ka sakiwin kane ka soyong nakadaw pada kaliang ke parti NPP kitu kirang ba pinpek tanyu kli la nyuli dan krem kum kenyu kum kenarin kum permis kyu kata ka pensat yang ibangin haban penpai dan dia ka badai tang kawai ka ya pi hado kat minta tang kawai ka dia ru pimpala ban penpai ya ka ba amazing uperen NPP kilawan penhiar bat sangma bat tong song benda lai kujai bat jar tong song bat rok bat song bat ramla tangan itu hirong ada ya ketua meeting kebangan di tai po di gay ne bila thok pala ni la sok di tolong dan di lumlo namar bagi lakiran baru sisi ke meeting hendak tang bakiran kumne por di por meeting lah ni la thok pala kawan pala kitin dak ngai namar gi hira ada brai dilek keren keleng wow itu iwele isu bertaya kekerteng ngajong akan cabalai itu ibangong isomar 69 itu cabang satai sebab ramrai jengam malai yang kacat sajarang remah penjob ila kena kakli remah penjob jadi saya soyong iwan balai ngan pak saya suatu ke etik idan terai don bongtang ini badan bawa soyong kata ngalai rapi election kila kat yang wan lem saya cabalai itu ibor mempadap kabut nak lemlai ikat cabangap ikat camairang ikat cabang sunam lemlai ngakwa balai bahaswa apa ke konstitusi lajong jadi kena ketong kebang ngakwa menteri sitom ini kita kibalai yang sedi kiwan sade kiong ne kia lon mau kia kawang mau nak parti UDP iong itu iba sapap senyum ne Hendra garang epi olong kerentak tin ajengam sia ther tang praktin me phima de ther prabowo ni telon long par bardalai hi hidai ubiu ubagi pendek hakmati balaswa tangba ladap hitam pelat ne ther omsaliar abalai gidai kidong kendong tiba kabor kasan kula jong play kalong bingidai sisia kisenrang tiba erang oh dari pernah kisenbok tempe di kebon ini kato kajingkran kabang ala dapran kiong oh kato di petiji minister benong nice team tong Persya NPP kata ngalong tadi kepala bakla sispa nagi sispa balai pada dai bapai kena kekentin syadu satendong skor ngodi lawan takor si sempriakti nak selang mat tengah nama romdai di balang deputy chief minister tang ek pendorsla laong deputy chief minister of Meghalaya ada bidang bakla kumta lari benrak mulka keli yang kau kasuki deputy chief minister namar ngakirba dia pi namar gadon kajing snokya habensim dalam baik baka is kasih hel district jengi kalak kentak ya bun good NPP nama irang mendon NPP mau kadesyan mendon NPP mau ngap mendon NPP mau senram mendon NPP nangka capok mau kurbat mendon NPP melim mendon NPP bat keleng-keleng gini kiriang kila berat mendon NPP setengah soyo jadi kadang-kadang iwan ban hiar semua kumde paranong yang kimla iwan dalam nasabar kila wajlah yang uwe doh nuk tei mersiang ngin pape duk so kalau NPP benom la le nama habanga ngakren ngakwa baka pateng bendri jungi nang ne syakmat kan nom hap hagalulak jok kajing syai alam bakla jok ke parti NPP ibai ba bayik wan nomai bakani kan jalong hagani kan dong kathan hagani kan konstituensi bana kajalahi borok away long ki bahusyar na kita kinong wan lep ha hagadun juga boycott baka bay dawai makumta terter bayik habang ong yang kita ki hospital sarkar sutaw leg ma bi possible leg pet kan nung kinong pang gibahap bantia hamadan namar bomdan ya kajing tia bantia habapang kumju kajia po jela jongi ngari iya to kami video ba itu long knes po bordar iyam iyong bagat hiya kajaka hangte tadai ka jonga handre ngamdon hok show ban rok wala kajaka namar lakli no kasarkar jela asam dia kan ukur kom kinang da ka kendau ka siapa babay ngin nom dai ban saya lam bakla ngin ban pek ya kanong rim hoy borok ki parti la say ngalor kanong rim ngan sawan sa kata ka benta kikren sepang kata keriti ke dostor habi kikren sepang kata keriti ke dostor ke bawah nakmat kalong baik kata kajat ke hong
Kalong si benta jong kajing kentok ya ki. Ngalai ngong gini ki kun persia to kentok na dapat mai pi ngala khat kaju kaju. Kentok tengah dapat mai kajat. Hak MP election beladap. Kau buat vote ya ke VPP. Lalu ke vote ya ke VPP. Pihak mana aja kepano. Ni ado arbo arajar buat dapat mau kunro. Kandungan na preng jompi balakun kelajak kepa. Gilang ni ajak ni am. Kania baru kali tengah tinggal lambak layang apa je pi pai ba bai. Kali tidur ter bening kong jong khasi gong. Ni wan sa perthai kong kilambat kilambiang haringkat ka hukum. Nilai thai hukum kilambat kilambiang haringkat ka hok kabingila kamay ka perthai ka bamot. Kaliti di dastor ka maning kong tam. Kadai ban kamay ya ka hok bat ban le hok. Kini kiam bisi badan po district council. Kiapan kanya kani kaliti ka dastor. Lengba ka bamsap ka bampong. Yo piang mga thok. Kasi iji report menakani ka penyi. Ya kajingja ka pisa jo ka pisa ka basispa pralak. Kani kaliti ka dastor ban kamay ya ka hok bat ban le ya ka hok. Tandai ka thong ka baning kong do jong ka VPP. Ban wanra biang ya kaliti ka dastor jong ki menor jong ki longswa manswa. Ban wanra ya ka kamay ya ka hok bat ban le hok. Dangal pendo ya ka bamsap ka bampong. Kan mentoi wan penang man pensta ki khon kikti la kim yo ya ka kam ka jam kombalong kombaman menta ban yo ya ka kam ka jam kam dei sukat no fitet handai ya no fitet la da pidon spa pidon po la da P2 MLA P2 MDC pin yo ya ka kam ka jam hari ko VPP ka kwa ban wan ra ya ka kom tai kam ka bathamai baki bastar ki basampang baki bodon hok ban yo ya ka kam kindai ban yo ya ka kam la da dei ubodok ubaruspa unong kendong unong sor kat kom ka jingla ki ban yo ya ka kam menakane ithamula banong Baga kata NPP bodan nakabora po district council. Kiyang gawin na po ka manifesto, wala po kongres, gawin na ka manifesto ka jong kigang. Bagin penbet ya karukom tungkam tungjam. Kawamot hato kimatla akhiri kisam sinam baladap. Kikilot akhiri kisam sinam baladap. Pagbabay kijing kento mentaki baharja. Kiwan na kadyang kiwan na kamon. Bakani kalong katrap ka jong ki. Wat nakarpa je piba wat nungop hakani katrap. Kidan mentagi bawang awar dan tu persalut kerja badan. Ya kan dorbar senang ru persya, ya kami dia ru persya. Ya kan district council ru persya. Ter. Bakilia kenang ya kan kenang ban keting ya jumuk hatung pai ba. Kau bagi perkat kita ki beriu ki bawang ba. Awar dan ru persalut ya baro. Kanum dan tenam lada kam dan keding. Lada kam dan keding bimut kan dan tenam kan keding biasa mafi. Lada dai basdang maki uba ardan nonum sedang. Pai ba bayi. Ngadang dai tong samla barang kenrau. Hari ngasutu ya kejing ia jong imei pa. Kikwa ban ay ka babahana ki babahatam yang ukun. Turakti lalong kemilong kepang ni. Kilayabun. Ngatray. Pigi kimi kikpa. Hato fikwa ban ay ka babahana ki babahatam. Ya kikhuan kikti. Lara fikwa ban ay ka babahana ki babahatam. Hato fikwa ban ay ka laway ka babaharma ya kikhuan kikti. Di kasyong nga pipay ba banjit. Kasyong nga pibanjit. Kung mga ong kanika eleksyon kaday bet ka panang arkan hun. Ka VPP ba kita kiwipat kikin hun. Baling nga ong kumta. Bet mapi, don mo kata ka parti ka basyang kaliang persya apo district council. Don gibaong ka UDP ka SSPDP ka syang kaliang persya. Haba ka UDP ba ka SSPDP lay, kaya try lang ka sarkar. Kabakhan tamulalay ka lang. Minister, ubaday MLA baru MDC ka tuka por. Ya ka tuka IMA. Ukersan ya ka sarkar ba ide ka tuka IMA, bat upersya kum MDC ka tuka IMA. Uju ubre ukersan ba uju ubre upersya. Pagbabe ka kongres lay bakam komik kindan. Nanti dia no ka penbit. Si benai semua kepor election kami nak kasi try bat ka NPP. Ngam tep yano kamu penbit hato kamu penbit je pi. Ngam tharai ba pinang bit. Pag babayet tulong ki mahusyar. Na makili ka bakot ken try lang. Makwaru ban kentu ban ken pami pi kan kapor. Ay ba kita kijing ken thok kinangwan. Kita kijing ken thok kinangwan. Henry tu pentre ya ladi. Pek ya ka sahib beneng. Uklorom ng tengsan na nakamban kacing dom. Kata ng dom kami at kata ng tengsan kiklor. Kata ng buwan kacing kento. Kata ka VPP ka ng tengsan. Namar jong abat jong pipad babay. Kantang yaway ban penkot. UMP jong kongres barim. Ukento. Kanto. Nada kamayo kongres nga sam komik kumanong no. Kiyong magkikwa ay kata ka article 371. O kikwa persya ay kata ka article 371. Mga katarwa ni gawin na piniging kento. Ka Kongres os namar sa kakandai, ha assembly ki ang gikwaya ka article 371. Unay lang sa UDP ruang ba bayakon kum kartong MP ang gikwaya ka article 371. Hari menta kim kwasyo ka article 371 tang namar bala kwa ka VPP. Kum baong ni Dr. Batskam. Lara ka VPP ka dan habneng, kini kiwi party kinum tre ban rung beneng tang namar badon ka VPP. Pan babayet. Ngakwa ban ngante bakalo ko provision jo ka article ka baong bala fiyo ka article 371 kin pendo ka district council. Ka Kongres, kabat hamula ba?
Mensua kas namar sa kakandaya kan mau MP jong kongres po parlemen uang magidong kami ka ILP. Kansin kali kalong. Balay ba kongres kamaya ka ILP, suwa jong ka arza khatsaw men bakang sensara po sarkar, badak sarkar India. Unay alam nyo kayo UDP wang, wala na piniliyo, ilang hiyo, yung article C71 pindo, yung district council ko Majiapo, Mizoram. Ay lang ang subatay kong diaptok. Kaya ka Majiapo, Mizoram. Nga kubor, wala pindo, yung Mizo district council, na Kalusay district council, na po Mizoram. House ng siyajar, kanda ispa, hinyo puway. La pindo, namar, wala pinkalay ka Mizoram, kum ka Union Territory. Wala Jews nam. Yung regional council, la pinkalano, kum ka district council. Kalay, kamara, baka Chakma district council. Hatsan sinam hadian kakandais pa nyo buhay. Kataga mo mo kakandais pa apapun riyo. Lawan raya ka article 371G hapo Mizoram. Barhabawan raya kata. Kiklam pendo ya kalay kamara baka Chakma district council. Lala ka Mizoram ka doon ka ILP. Lala ka Mizoram ka doon ka 6 schedule. Lala ka Mizoram ka doon ka article 371G. Balay ka nung laban doon nakajala jong abad jong pi. Pagbabayit, wad nung siya yalang bakla hagi ni Gibril. Ni day ban yang scam malaka nong rem wat langi haban yang marway. Day na mga taga-dawa ang LP. Ya ka party LVP laseng alor ka nong rem. Habang ang kumtang amot ban ang magiwi-giwi ki party im laseng alor ka nong rem. Giwi-giwi ki party laseng ka nong rem. NPP Congress baro ki party laseng alor ka nong rem. Hanay tupet ba to be scam. Kanu ka party ka bat scam ya ka nong rem. Mantala kiwan sa piban ay ka manifesto, buo bahaya ka manifesto, kanang basans na mahadian pinyo ban bisar. Wad ka VP pinyo ban bisar, ladang i-train na kum ka manifesto. Na magiway-giway political party, ya ka manifesto kis perlong kamkay, lanig zulang tong kakat ban penbit upad ba. Tepad ba bayit, kentang yaway ban penkot. UMP ng Congress baremuang makajilap election, jong ka VP long kumbayalap haji yaseng. Nganong ngakentu yung fikipay ba? Lalu MP ng Congress baremuang makajilap election jong ka VP long kumbayalap haji yaseng. Tang namar, bagi keren niya kajing sisya baka sensya ka kadar ka bakot. To kop iya kanya kajing kanto da kajing saus salong. Ngin kop iya kanya kajing kanto da kajing saus salong. Namar ni keren niya kajing sisya bagi kwa iya ka sensya ka kadar ka bakot. O Deputy Chief Minister na NPP hapo Gentles. Baka diyaru apo kanira constituency jong ina kalyang ke NPP. Ban berten yu pag ba abad ong. Balang himahay ka jing kersanya ke NPP ngin pendoy ki kampen roy. Pag babayit ngakwa ban khot ban weri pi. Lada ka VPP ka job mangatem ngin job. Hakanit MDC election na po mau karo constituency. Ki pag ba mau karo constituency piang lupay ka jing kerku. Namar ki kampen roy na MLA kinang kambun. Lada ki rama ka MDC election namar haban penkreya lagi na kabenta ka MLA election. Bagi jing kerku kin poy kerhay sa kanika mau karo constituency. Bala di kiberngam kumta nga kwaban kentuban kentami pi. Mga ban mapi bodon nya kabor, ban pensyong yaki nakasuki ban penhiar yaki nakasuki. Kiyong mensua ba kilong kisakri ban ngilong kikenrat, haray menta kilong kenrat ba kipenlong sakri ki bertan yupad ba. Ni haban pen kenmau yaki. Bau baret udan la kakela, lalu hiban ben nya ukan long kabe itre mendalapet man. Nga kwaban khot ban weri pi kipad ba baye. Bangin ay ka jing kersanyo pra ba bangin ay jing sneng. Yang kini Gibril ki berhabor, bat ki bakwan bor, bat ki balek don bor, bat ki nung day ban wan tiet upad ba kau karo constituency, dah ka pisah. Sordar fais di pun ki be di sniang mo. Kamu fais sniang ni we, arpo lai po. Ujai. Kako ngajing tip jong adon ba arpo ba arsan hajar. Pad ba pinayo akan mo sanre hajar. Kamu kamra musniang banyak ubriu. Pad ba bayek, wan num de tador ya kalong renyang kemarin yang, wan num ay bigis nyang ki bilangkin kamram banyak apa japi. To yang skam malakan rem, wan langi hap ban yang marway. Kentang yaway haban penkut. Kan num mentoy ba pinyam ya kadot kabla hot syarut. Kat no tam ya kadot kabla pisu teknang.